Ia o te whatalopa ia Samoa i tulang whalupe. Ia i le fiola o fionga le tai whono tātou komiti whatonu. O le whatatou whalaputonga o whaputunga tupe Samoa. Ia e mai se fo i le fio ato le a fionga le tamaitai pule ia le malu. Ia le sauwha inga o tātou au whasalau i Samoa nei. Whatalopa fo ia Samoa i tulang whalupe. E mai seo e o loo maua mai le nei whasalaunga. Ia manatu fo i wa talinga tātou atu nuu ia evi ia le atua. E le whaititia vi inga le atua. Ina ua mwhai o na moli mailo o tau soifua mai se fo i tātou wola vai vai. Ia e wha awawa i pia tiu te mawhai val nei aso. Ia mai se fo nei vai aso. Pe o na alo ai fo i tātou atu nuu. Ia manatu au ngau auto nei aso. Ia whaailoa. Ia ma wha maunia fo i ia pato amai ia le tātou whono le kapeneta. Ma sani lava o saluta i tasi. Ia o lea fo i sa whaailo ai fo i ia le tūlanga wo o ai fo i le whātou whala inga. A le fionga le teitei whono ia mai se fo le komiti whātonu. Ia tu sai fo i whaamanianga ma sani au na tongi atu i tātou sui whai sauwhanga. Lawa fionga i le teitei whono ia malpa ia o le komiti whātonu. Ia mai se fo i le fionga le tamaitai pule. Valeo ina mai lava le anganga whaatai ka peneta. Ia ona o vaenga fo i wo o i el whātou whala inga. Ia al tātou komiti whātonu e tu sai fo i. Ia o le whaamaoninga. Ia ai mai se fo i le whaamtu ina atu. Ia o whaamanianga mo leo whai sauwhanga. Manatu fo i Samoa i le se mea fo. Pe o mai tau wina lava i le pō fo i sa whaatarunua ina ai le tala le tupe. E le malo lola o telefoni. Ia o lo whaanga solo lava ia saunoanga fo ia fionga i whaipule. Ia o lea lava i atu la o telefoni o. Fesili atu po o awhea. Ia a o awhea fo i pe fia fo i a se whaamanianga. Ia a vi ia le atua. Ia o lea lava ua ia i whātou whala inga le a fionga teitei whono ia malpa ia o tātou komiti whātonu. Ia atonu e o le alava ua whaailoa mai e le taitai whono ma le komiti whātonu. Ia tu sai fo i latou fontanga i le aso anafi. Ia whaamanianga. E a ona tongi nātu. O le au whainga atoa lava o le whaamanianga mo le neitau sang whaltupe. Ia e se 10%. Ia mo le silafia ua maea ona tongi nātu le 5%. Ia Februari lua ono. Ia lea ua whaamai atu le 1% mulimuli nei. Ia o le tau au whai o le tātou 1% tului whaamea alofa. E ono sfultasi miliona tā la. Ma o le neifso soani e whaamai lunga o tala o tupe e o ia me lua ono. Ia mafuafuanga mo iuni lua ono. O le whaamoe moe lava ia ina ia lango i mana onga. Vabe o ainga ia po le tātou cash pay out. Ia mpa amalusia fo le teu whaafai ngaluenga umi. Ia o tātou whaamanianga nei. Ia o le fesili pe whaafeo na tongi nātu. E lua vaenga o le whaatino ai le nei whaamanianga. Mua, tuina sao atu le 12%. Ia i sui whai sauwhanga. E ala i se leni ia po le tātou cash pay out. Lona lua, tuina atu le isi 12%. Ia i totono sauwhanga. Ia po le deposit fo i kongo tātou members account. Ia ole a amata whaamatu ule nei whaamanianga. I le aso wharaile. Aso tolu o Julai lua ono. Longa winga e ke ongo sa ia le o minga le pate. Mai nane. Ia e tauanga ia i le aso wharaile. Ia o nao le whakoa active al kako poto. Ia maole a tala atu whaonga ina o tātou NPF app po le poto. I le tu la se fululua. I le bailuanga o le po le astofi. Ia o le aso lua iu la i lua ono. Ia mo tātou sui whai sauwhanga o lo iai tā laftu ua. Ia o lo o abatu pea le whaamalulunga. Ia e le maua sa o le whaamanianga. Ia o le a whaonga. E to tongi ai a lato ai tā lafutu ua anga il tātou nupi wha. O vai taimi e tausanga ai ia e tolu masina e tala ai nei whamanianga. Mai whaangata i le aso lua o ke topa
lua ono ona tuuina foi le i totono saufaga a sui fai saufaga ia pe a o atu le aso lea ia ele i pikapinga pe le i talaina foi tua o whamaumaunga i tātou whaltupe ia e watu pēle whautuanga i le mamalo o tātou sui fai saufaga ia e siaki ma whamaonia a o tō whamaumaunga o whaltupe ina ia mautinoa ia o lo tutusa ma whamaumaunga nupi wha tā ua tele vaenga ia wa ase ia lona winga e se le vaenga ia lu ia lau whamanianga o lo whautua ina fo ia tātou sui fai saufaga uma ina ia le stala ia ma whaongale NPF poto ia mo le tausanga ina o lea whamanianga ma o ina ia e whaingo fie ai on tausanga whamaunia le maua o lea whamanianga e au noa ma le tumutumu mai tātou officer nupi wha o leo te savali mai whai a sintumu o tātou nupi wha o lea mai tau watu o tātou seasonal workers ia pe o lea ia fo ia a tonu e tā ua tātou poto lea ia e alofia ai fo ia tumutumu mai o tātou tangata ia toi whamanatu ia tātou manlauti ma tātou vaenga mamawa nupi wha manu ia nei ia ina ia whaamauseli ina ai whaamanianga mo tai au ia o le nei po i tului whaamea alo whai so ani mana o ngā vawe o ainga i so se tūlanga ia e tū mau pēle malosi mana ngā whatia o le tātou whaalaputonga ia mole lumanai whamae asa o folasanga ia e whaleo ina le nganga le whaaputai le fionga te fono ia o le komiti whaatonu ia o le fionga te mai pule ia mane au whai ngā luenga ngā lulue e le ngata fo i lea ia e momoli le nganga le whaaputai tātou employers o tātou pisinisi o tangata whai ngā luenga ia wa o lātou lea ia o le foi o lo ia i le sao tāua ia mai se foi tātou whai ngā mālo o pe o le employer tele lea ia o lo o a ngai mai lava ia tātou vai ngā tupe nupi whai tono o tātou whaaputu ngā tupe le nei ia a tono se vaenga lea e moli ai lea ngā whaaputai ia whaaputai tātou au whai sauwhanga uma ia mo la o tau langolango ia o le la tu atu i le fionga i le tei fono ia e whamanino fo inisi vaenga tāua ia awa lava le anga i luma o tātou whaalaputonga le whaaputu ngā tupe o le molu mana i Samoa mana o whaaloalo ia ia tu whaaputai lo fionga i le Karvia, malo Samoa. Ya, tulong pa iyam sa ya ito isi famtalanga. Ya, ona wo fa funga Samoa. Ele isi famtalanga do fa popo na piyama tu sa nonga jonga mi sta fo il tatu fa la poptonga. Ya fa fiel kon fa tonu po le po e fa alia tu wa uma fo i ona fa ta tiende tato 5-year strategic directive yo tu langa le o lo iai ni policy 4 ia e limita ta iai le kon fa ton awa ti na e le ngata fa lea ti o se le ni maua ta tu fa sa fa ia ai fa pe fo ia ti na el tato malo o tam fai awa le anga iluma o le au ton mo le tato strategic directive ia o tulanga masani ia le puipuia ma fata pula ia le o tupe pa mo le litae o sui ia o le te litae wa lava te nga tupe pa tupe ia wa uma fo ia na tapena ina se fa vai fa fringo fie ina i loina ia i loina to ta sanga mo te ma tupe fa te ho tupe mana mia ina ia mafai ona transparent masila fia malu la tulu fa pe foi la foi sa fa tu langa ese le ngata talaina ala to se len ia alto e longa tu pe tu langa fa pena lo ia fo ile i tu tono le nei strategic directive ia fa si manga o le tanto fon fa ton e lango ngai ti na ele tu no o lo tam fa ia fa nga malo ia fiai ia ati na o lo tam fa nel malo turisi o tato civil aviation tato aviation export development o commercial agriculture o le energy ma infrastructure ia ma na luenga commercial ati na ine ati no o ma autu
manuia le atunuu ma isinisi ma galuega ia ua tele foʻi galuega manu le atunuu faateleina ai foʻi seleni ia le tatou faalapopotoga ia na faapopo atu lea i lau tafa i lau fioga aloo iai le tatou strategic plan e le directive nei ia salo la ise taimi ona manu atu le iluga o le website au tatou faalapopotoga ma loo faalolava i lau fioga i tama pamia foʻi Samoa. Whaktai lau whionga le teitei whono. Manatu fōi ua lea ua mai a whailo fōi au ngau au te o tātou whaalau i loa. Ia whaalau i loa aloa ia whaamanianga mua tātou whaisau whanga. A le malu le tolu suli mawhea tātou whaisau whanga. E lava lau whionga. Ia. A tone tā ua le nā e o le isi data tā ua le nā mo le whaafonga mai fōi. Ia. E tā ua mo le whaafonga mai fo i o le atunu. Le poisa whaelo le whionga teitei whono ia tā penanga 5 tausanga le tātou whaalaputonga. Ia atonu e ta oto le lei lava mal tātou ta iala lumana i manuia o Samoa o mawhoi ona whaelo i upolu masawai. Ia atonu i fo i e taimata li i e fo i ia tā penanga whaalaputonga uma. Ia maise mtanga luenga. Ia ina ia mawhai pea ona whaonga pēl tātou wa inga tau la i wo mon whātātia tātou ta iala lumana i manuia o Samoa. Ia e 5 taita ina ai fuafuanga tātou whalaputonga mamatanga luenga. Na ia mai ai fo 5 tausanga. Ia ua ausia ia vaenga o mai peo na mo mia le tātou whainga malo. Ia a te tala lea wanoa in tātou fesili anga i lava le tātou mata au polo. Tala noa ina le teimine nei, so sani at fo ila fionga le teitei fono. Ia e mai se foi le whionga ta mai tai pule. Ia, tali nisi fesili e fia malama ai, mal whaaloalo. Ia, o mole mai foi whaftai ele tunu e tu sai foi el whaasisilanga tāua nei aso e lau fisili wha mole lau whionga. Mai se foi le alala ia le a fio mai ia tai fono. Ia o le whaamoemoele nei o le pasene o se whaamoemoe fōi pei whiona sauna e lau whiong. Ai fia whaafisili atua. O iei se fufuanga fo ilea le malo mo leanga i lumo. Awa mai ale amatanga i se fulu pasene. Po o tanga i le malo e ona si itia. Pe iei se isi anu whaapoponga mo leanga i lumo wa tatau whaitanga tsau whanga whaamonu. Whaaftai. Manatu e ele taimi e umatu atu le whionga teitei fono. Ia e mol sifia ia ole tausanga mo le nei ole pai inga fo ole o tula i mai ia ole a pe fo ia le mata i tu ia atono le fo to te fa fonga mai ta penanga fo ole pai inga taula i 5 tausanga pe on sa no ai fo ile fionga te fono e tele ani va inga ta o tulanga ta wati nai which is eta oto lua mata oto le lei lava ma tatou fuafuanga le painga malo ilana ta iala lumana i manuia o Samoa ia atu lau fionga tanga loa pa manino fo inisi vae part-time whaafsiri ana ua sa no ake fiona pānia ole vinga na ole tatou strategic plan le 5,000 fiona sa no fiona pānia ia ole auna na o tamoemoe ina ia wha te lea tini mame isa steile e te ia sidi atu le ni le pe on sa no Hello Malo whaaftai ora kasi whaamoi e pinto o whionga tūlangan sa malo mo te le tumo i la tori e la to ai tā la fu whaamoi le lama i pola pola le whaamoni nongol tūlanga lea e le monia la to tupe po leo le a hanga i le tului le nei e se toli a ria sa tangata whaisa whanga ia whaamoi Mol whaafisili, te whaatano whaatu na mano le na tu ofa salau i nei tula. O le tulanga leo whaafisili ngia. O i lātou o iai ai tā lafu i le mātou legal department. Ia o i lātou ia la a afia lātou tului fo i po whamanianga. Ia e anga i sao ai lātou ai tā lafu o iai tono le mātou vainga lea le legal. O isi tangata o iai a lātou ai tā lafu foi po o lātou no longa tupe le vaenga lending. Ia ele o afia le tulanga man whaala lava. Tai? E sa tatanga e o whai te me te poni ai ni pamtu ina ko se ni tanga i o panga tangata. La te tulu.
ia tali atu i whafsili ia e tu te mea tangata i ai taimi e le tala i tua la tu saufanga o i ala tu tului au whamanianga te le alana tu ulo i tonu la tu saufanga ia e whaawa wai pele whaaputu ino ngā tu Selene me whaalala whaapitai ia whaapitai ia e paleuina le nganga whaapitai pe fo i ona whaairo le amatanga ia le tūlanga lava o i fo i whaatou whala inga le whiunga te i whono mal komiti whaatonu ai mai se i fo i le au whai ngā luenga ngā lulue ia o le alava se mana o ngā tātou tangata ia e pe o kako procesa lea pai le whono whailoa i al komiti whaatonu whaasoa e whaawai i lunga o tūlanga tau tupe ia ona whai ngofia i lea ona whaatino le lātou whai unga ia maua whaamanianga tue whaamatu atu whaamanianga i tātou tangata whai saupanga le mai tau watu ia o loo si itia lava le tātou au whai saupanga tolu suli maafio se numero te le o le foito te whaafonga atu i tā penanga 5 tau sanga ia e whio lono ni atina a tātou tala nuala i atina e atino mai ia e whaupopo tangata whai ngā luenga a whaupopo tangata whai ngā luenga o le sao fo i lea le tātou saupanga nupi wha o le iai fo i le sao le tātou ACC o le iai fo i le sao le tātou tūlanga i tātou la fonga mtupe maua ia e pei o le tā ua lea o le baba i mamau al tātou te fono mal tātou komiti whaatonu i au wala e mawhai o na whaangai oi ma whaangalue i nai i a tātou tupe nei ia o lo telefo i a tātou a teo ngā tupe o lo whaatino i tono Samoa nei ia ina ia maua pele tupe whaasili a wala tā penanga mfuafuanga i al tātou a whala tonga ai moli le anga al whaapitai tātou o paisau whanga ia o tātou watu nuu ia ai mai se fo ia o lo whaonga ina le au nanga le tātou nupi wha ia o nau ta inga le nā le tātou komiti whaatonu te wha fo ia tu whaamanianga ia awa lava fufuanga mo le tā penanga fo i fufuanga i tono a inga mai se fo i fufuanga e ka le sia manu ia alo whangia e le atua lau whionga te fono ia e mai se fo i le komiti whaatonu le whionga te mai te pule ia o le sau whainga o tātou au whaasalau ia maua pere tau malosi whaalau i loa ai fo ia tala matango fiele nei ai tā ua pe awana i ngalo aso tofi le aso lua iulai i le se furu lua i vai luanga le po nge ke wale le lava le onsa e se lo makuanga omi e kuala ia ke wale le i fafor ke le fong ia malkako waso lua o ke topa ia tolu masina le whamatu atu ina ia mautino ai e mai ai ia whaamanianga nei ia manutele ina tātou sau whainga ia mai se foi fufuanga nei aso ia ma nei vai aso soifua ma ia manuia